Ejo hiriwe amakuru acicikana y'uko bamwe mu baturage batuye mu gace ka Minembwe bababuriraga y'uko FARDC iri buze kubatera bikomeye mu rukerera, kandi ko bafite gahunda yo kwica no gusahura inka ndetse no gutwika ku bwinshi abaturage bavuga ururimi rw'ikinyarwanda. Ejo hiriwe amakuru acicikana aburira abaturage batuye muri Minembwe. Ayo makuru avugaga yuko FARDC iri mu batere bikomeye mu rukerera, kandi ko bafite gahunda yo kwica no gusahura inka ndetse no gutwika ku bwinshi, bashakaga kubatera babatunguye mu rukerera. FARDC yashakaga ko ikibuga cy'indege gito kigenda cya Minembwe FARDC yashakaga ko ikibuga gito cy'indege cya Minembwe bagifata kugira ngo umunsi i Bukavu yafashwe bazahita batera baturutse inyuma. Umwe mu baturage batuye muri Minembwe yavuze yuko ubutumwa yabugejeje ku bantu bose, aho aya makuru yaje kuba yagera kure. Uyu munsi rero ntago byaje kuba byatinda, nubwo baburiwe ariko ntago hajya habura abatinda kubyakira. Iminembwe rero uyu munsi bamwe mu baturage, hari amashusho ari kugenda asirikira aho hari bamwe mu baturage baje kuba bagirirwa nabi, bamwe bafatwa ku ngufu, abandi baricwa, bikozwe n'ingabo za Wazalendo zagaragaragamo ingabo z'abarundi, ingabo za FDLR ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Congo FARDC. Kuva saa 12:30 rero z'uyu munsi, FARDC yazindutse irasa muri Minembwe, ahari abaturage bamwe bahungira muri za Muzinda, abandi barakomeza barahunga bajya za Bukavu. Ubu tuvugana rero intare za Sarambwe zamaze kugera muri Katana cyangwa Gatana, ubwo ni M23 bakunda kwiyita intare za Sarambwe. Ubu rero M23 irimo irareberera ikibuga cy'indege cya Kavumu. Iyo hirya hari Sukhoi yakomeje kuza kurasa kuva mu gitondo, kubera ikoranabuhanga M23 imaze kuba yafata cyangwa yagira iryinshi. Murabyibuka yuko yarikuye igoma ubwo bafataga uyu mujyi wa Goma, ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye by'ingabo za gisirikare bigezweho. Ibyinshi rero M23 ikaba yarabihakuye. Muri byo yahakuye yijyanishije cyangwa yitwaje ndetse n'ibikoresho by'ikoranabuhanga, mu gihe Sukhoi iri kubura coordinator yahawe igapfa kurasa mu baturage. Ejo yarashe abasirikare ba FARDC amafoto ateye ubwoba, ntabwo wenda ahangaha twabasha kuba twayahashyira, yaje kuba yabigaragaza. Nta gihindutse bashobora guhita berekeza Kavumu. Baracyakomeje rwa rugendo rwabo rero rwo kuba bafata Bukavu, umurwa mukuru w'intara y'amajyepfo ya Kivu. Uyu munsi rero ubu hashize nk'amasaha atarengeje 4, Ikatana yamaze kubohorwa 100%. Umwe mu basirikare ba M23 yaje kuba yabitangaza, ashyira hanze aya mafoto n'aya mavideo bavuga yuko bamaze kuba bafata Katana. Ngizo za ngabo za President Ndayishimiye muri kuzibona, ni ingabo z'abarundi. Abasirikare b'abarundi bafashwe na M23 muri Kasheshe. Komanda wa M23 uri kuri front line aho ngaho ku rugamba. Abasirikare benshi b'abarundi batatanye, abandi bahasiga ubuzima ari benshi. Kasheshe birangira ibohowe. Muribuka neza igisirikare cy'abarundi cyohereje batayo 12 i Bukavu, ubwo ni ukugira ngo zirinde uramo rwa Bukavu, tutabariyemo n'ingabo za Wazalendo, FDLR, FARDC. Izo ngabo zakaba zaragiye, batayo 12 zikaba zaragiye zisanzeyo izindi ngabo zisaga 12,000 zari ziriyo. Aba bose ntabwo ari bose, kuko urugendo ruracyakomeje. M23 imaze kuba yakora, yafashe Kalehe, ifata Gatanga, ubwo basigaje gufata Kavumu. Turi bwaze gukomeza tugende tubireba. Bava za Kavumu bahita berekera za Bukavu, niyo gahunda ihari. Ubwo iyo za Bukavu rero akaba hariyo ingabo nyinshi, ibikoresho bihagije kweri.
biteguye M23. Abasirikare rero benshi b'abarundi batatanye bakwira imishwaro kimwe n'aba FARDC na FDLR, abandi basiga ubuzima ari benshi aho ngaho muri Kasheshe. Bikaba biri no kuvuga yuko rero M23 ikomeje kwitwara neza cyane n'utundi duce igenda idukurura. Mu mashusho muri kubona nk'iyi video, M23 yamaze kugera muri Katana Center, abaturage barayishimiye cyane bavuza amashyi n'impundu. Ubwo ni mu gihe Kavumu nayo abari bayirinze batangiye guhunga, abari kumva ibyabereye za Kasheshe za Katana bahitaye barirukanka. Bivuze yuko rero isaha yose M23 yafatira umwanzuro yahita ibohora Kavumu Airport nta bintu byo kwirirwa barwana cyane. Iyi video nanone muri kubona aba ni abasirikare ba FARDC bari kumwe n'abarundi, uburyo M23 irasa bose bakarambarara hasi bakabura aho bakwirwa. Kavumu niho rwambikiranyije, amasasa ari kuvuza ubuhuha. Nta gihindutse, amavideo n'amafoto akomeje kugenda akwirakwizwa, ubwo bivuze yuko tuza no kubona andi mu minsi cyangwa mu gihe kiri imbere. FDLR n'abarundi rero bari barahawe kurinda ikibuga cya Kavumu, ariko bose batangiye kuyabangira ingata. Abarundi bazi kwiruka bitabaho, bari gusiga rero abakongomani ba FDLR. M23 ikomeje kwigizayo aba bancashuro. Ubwo nituvuga abacashuro ntabwo ari babandi b'abarundi, ntabwo ari babandi b'abazungu, harimo abangaba nyine, kuko binavugwa yuko buriya perezida w'u Burundi bamwishyuye yariye ku mazahabu menshi cyane kabisa kugira ngo yoherezeyo ingabo ziwe. Bamwe nago batinya no kuvuga yuko bireyirirwa avuga ngo u Rwanda ngo ibiki ari turufu aba ari kuzana mu baturage kugira ngo batamubaza byinshi by'abasirikare ndetse n'abantu babo bari kugenda bagapfira muri Kongo. Abasirikare rero ba Kongo batangiye guhunga Kavumu barayisiga. Iyi ni video muri kubona ngabo bari kugenda nkuko byagenze Goma, niko biri kugenda ni Kavumu. Birundiye hamwe bose mu kanya bagiye kwerekeza Bukavu, bagiye gusangayo abandi. Igiheriri kingana gutyo kigiye gusangayo abandi Bukavu. Ni mu gihe M23 niramuka ibasanze y'ubwo ruzambikana umuriro ukaba umuriro, ni naho M23 nayo iri kugana. Mu mashusho n'amavideo muri kugenda mubona, abantu bakibaza bati nibakomeza rero gukubitwa gutya bagenda bahunga badahagarara hamwe ngo barwane, bazashiduka binjiye mu gihugu cy'u Burundi. Mu kwinjirayo rero urumva M23 izahita ifata Bukavu. Niramuka yifashe, ubwo abantu bazaza bayitera baturutse mu Burundi nakabuze ubwo nyine izabasangayo. Ni zimwe muri analize z'abantu rero bagenda bavuga basesengura babigarukaho cyane gutyo. Ni mu gihe rero ingabo za South Africa kuri uyu munsi baje kuba bashyikirizwa imirambo yabo cyangwa imibiri y'abasirikare baba baguye mu gihugu cya Kongo, ubwo Goma yabohorwaga na M23. Baje kwambuka rero bavanwa i Goma, u Rwanda rubahereza inzira. Binavugwa yuko babahaye gukoresha ikibuga cya Kanombe Kigali, South Africa irabyanga, baravuga bati tuzafata ikibuga cya Entebbe muri Uganda. Bageze Uganda bahamaze igihe cy'iminsi nk'ibiri, iyi mibiri y'aba basirikare itaramburikirwa mu kirere ngo ijyanwe iwayo. Muri icyo gihe ni nabwo hari imvururu nyinshi cyane z'abantu bavugaga yuko Cyril Ramaphosa ari guhemuka, ari gukora ibintu bidakwiye. Rero uyu munsi imirambo y'abasirikare uko ari 14 b'Afurika y'Epfo ikihagera, baje kuba bayakira ku kibuga cy'indege cya gisirikare cyaho. Na Perezida Cyril Ramaphosa nawe yari ahari. Ababuza babo muri iyi mirwano bari bahari bambaye n'ama-t-shirt ariho amafoto y'abana babo cyangwa abavandimwe abagize umuryango nyine bapfuye ku rugamba. Ariko bamwe bakavuga bati n'urugamba nyabaki, ku buryo abaturage bacu baza ko bahasiga ubuzima bingana gutya. Iyi mirambo y'abasirikare bapfuye ku rugamba
barashwe n'umutwe wa M23 mu burasirazuba bwa Congo, yakiriwe mu cyubahiro, ishyikirizwa imiryango yabo, baza kubasezera. Nyuma yo kuba babasezera rero baje kujya kubashyingura. Nta bintu byinshi Cyril Ramaphosa yigeze yatangaza aha ngaha, cyane yuko noneho hari izindi ngabo yaje kuba yakohereza, ziri no gupangwa kuba zakongera kugaruka Bukavu zigahurirayo. Bafite imvugo bakunda gukoresha Abanyafurika y'Epfo, bavuga yuko iyo umusirikare wabo umwe ngo apfuye, igihugu cyose kigomba guhaguruka kikajya kumuhorera. Ibi ni ibyavuzwe na Minisitiri wa Siporo muri South Africa. Bamwe bakavuga bati turamutegereje azaze turebe koko niba tuzamubona ku rugamba, ku murongo ku rugamba. Cyril Ramaphosa bongeye kumubaza bati rero ingabo wongeye kuba wakohereza hariya ni iziki? Avuga yuko ari uburyo bwo kubungabunga amahoro n'ubundi. Bakavuga bati niba ari uburyo bwo kubungabunga amahoro, ntabwo mwakagiye mugiye kurwana, mwari kunga mukunga M23 kimwe n'ubuyobozi bwa Tshisekedi. Ni mu gihe umwe mu banyamuryango ba SADC, ubwo nituvuga SADC harimo South Africa, za Congo, bya bihugu byibumbiye hamwe bigizwe n'uyu muryango, harimo Malawi, South Africa, Congo, Tanzania. Ni mu gihe rero avuga gutyo, ariko abanyatanzania nabo baje kuba bakoherezwa imirambo yabo y'abasirikare babo bapfiri ku rugamba. Perezida w'iki gihugu, East Africa yohereje ingabo hariya, murabizi n'iza Tanzania zari zirimo, nta kintu zigeze zikora. Perezida Tshisekedi aravuga bati nimuzicyure, ahamagariza SADC. Mu guhamagariza SADC rero, uyu madamu w'igihugu cya Tanzania aza kuba yavuga cyangwa yakumvikana mu mbwirwaruhame, avuga yuko rero SADC impamvu ayikunda, SADC irwana, ingabo za SADC zirwana zitameze nk'iza East Africa Community. Ubwo rero gahunda nuko imeze. Kavumu ikaba yamaze kubohorwa na M23, abaturage bakaba batangiye kubyishimira. Bamwe bakavuga bati iyi leta irimo iradukorera ubwicanyi cyangwa jenoside, cyane yuko ejo M23 yaje kubishyira mu itangazo ryayo yihanangiriza guverinoma iriho, ibabwira iti nimusigaho nyaboneka kwica abaturage banyu mubakorera jenoside, ibikorwa byo kwica mukabahohotera. Ibyo rero M23 ikaba ibishinja ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'ingabo za Wazalendo n'iz'Abarundi bakomeje kugaragara muri ibyo bikorwa bya kinyamaswa.